Uko mubibona ikipe iriteguye, ni Troncome igiye guhura aho mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri ya segonderi. Abakinnyi bariteguye neza, ndabona rwose bari tayari. Abafana nabo babukereye, dutegereje kureba ikipe iri buze kwitwara neza. Muze gukurikira umukino rero, mu kanya tureba uko ibintu byifashe. Ubwo abari bakurikirana umukino rero, muze gufana aya makipe, tuze kureba ikipe iraza kwitwara neza. Amakipe ari mu rugo imbere y'abafana, bigaragare ko baza kwitwara neza mu kibuga. Ndagira ngo muze gukurikirana umukino. Ni umukino ugiye gutangira kuri iyi saha ya saa 10 n'iminota mikeya. Bigaragare ko abakinnyi biteguye cyane rwose, bari tayari ngo turebe ikipe iraza kwitwara neza.